E kublaya pi warok ki pralok ki wasnyau suk wow up ye ki kubor hau new channel ki kubor ki wakwa open snyau chapi to ki jing sakhiat he ye to wa viral video yong Bah Ardent i wadapen por leng ba ki rensan social media watangkho na lemoy uday tempa ya Bah Charles hawa kamte ne yi idaw le ukamte we yi thmu uchalandet hawa le ukamte te ton ap yagani kubor hadu wakot khnang wayo tip iye wasakhiat te chwa wos dangi chiki kubor la dam pwe mu depu subscribe your new channel snya bha ye subscribe we ngat how to bell wa em heitu khnang wa yop ten cho cho phi yo yiki kubor wa thambe te tons dangi chiki kubor hey yeto wa iwi I video I wada viral chaki rensan social media wa takhooh na lemoy Bah Ardent ya Bah Charles mar de tempa hapo kayung dor bar thau an hey wada bon ki bro was nyau si we da bon le ki wa ben ya Bah Ardent de wa ong wa Bah Ardent to ubru was rong bha de em le ki wa ong wa to ubru wa klemakor we uam tip wa burom ye ki wa he wasan de em le ki wa ong wa so sit he job ka party ule ka de te ban mo akrai u te kani man ko ka comments yong ki bru kat kam isnyau yong ki hawa pat ki ye katu ka video ka wada pen por hakirensan social media te katu ton ap inay liang Bah Ardent wan kamon ong u heyeto wa ini I viral video yong o Bah Ardent nin kasngi hawa I ye kalam hamadan polo da penche u ye ki pat ba heyeto wa I viral video yong o I wa takhooh nel moy u ye Bah Charles hapo kayung dor bar thau ai hey wa nei liang yong o da ong u wa hey tu I por wa jia kam tu o lem em u jo ke u we em hi u poi prakhat u wo jia kam tu nei bha hakatu kasngi kat wadang hier u na ka thau wa chong u yo lai cha ka thau wo bam smai u de em ki mla na ka liang senchar ki wayar wa ya katu ka surwi pp meidang meina ha upra kamte o le da khar un u chaki yo pai ki warwa ya itu isur we kam wa pai kam wa lai u kamte o lem em hi u poi prakhat we em hi u jo khi u le we ya takhooh u wa Bah Charles we o le em hi u ya kam kate ka jingmu jing prakhat wo le he ne le klemakor da ong chu chu wa o wan unaka long yung long sem ka wahika ya o nadu ipor wadang khian wa kamon uman ubru wa em akor em burom we da ong ule yiki pai ba wa mtip una pradi yong ki we yo din sempat kam we yo hai por wadang khian u we uni udin sempat da pen he pen san u ya o hakaluti wa ba we da ong ule wa ka bei upa ule mjo cha ki ya o man u ubru wa klemakor neite idaw u tip u burom yiki wa he wasan we da ong u wadu nei bha itu iwa bakla u khachiak ki bru de chim kabuki we de smart ki open por ye tu I video yong o chikiren san social media de wa ben wa kanno we de wa I de ki negative comments chapang yong o wa chapang I akor yong o yo pun klumar yi ki pai ba we ye I jingmut jing prakhat yong ki pai ba de wa ong wa pai so sit here job u dapen yo attitude o ma de wa job pathan u bon sit te tip kamon uchia kamte da kantu u yiki pai ba wam to usnyau tho bakla hajrong katu ka viral video we em uman bru u kamtu tang wada bakla u hakatu ka sngi nei bha wa em ki mla na ka liang sanchar wa ong meideng meina ha upra kamte dei wa khar un chaki mjo khe hi u tang wala moy u ya Bah Charles le te ki pralok wa maya ki wam pu em u debu subscribe your new channel snyau ba ye subscribe we ngat how to bell wa em heitu khnang wa yo ten cho cho phi yo yiki khubor wa thame we kam jo I le yo subscribe hi yo channel u yong phi te du ki ni don hi khuble chibon